in Bankulu.
ezulwini bantwana bokukhonza uNkulunkulu lapha ekhaya kukhona konke ukwaliwa lapha ekhaya kodwa okukhulu kakhulu ukuba iso lakho libheke esihlalweni esiphambi kwethu ubusukwazi ukusikhawunta ukuthi wenzeleni kanje bengenzi ngane kanje ukwaliwa ke lokho esizulwini mawukwazi nje ukuthi enhlizweni yakho kukhona ukuthi njengoba uThixo ekhona phambi kwethu unyazi Lwezulu ubusucabangela mhlawumbe usubheka ukuthi bekufanele lenze kanje bekungafanele lenze kanje ngelinye ilanga emzini wasephalamende Nazaretha esihlalweni sesibili inkosi isahlezi esihlalweni sesibili unyazi Lwezulu wasuka umuntu wayovuma enkosini mayefike evuma lo muntu enkosini uthi baba ngizovuma ithi inkosi uvumani uthi baba ngizovuma isono ithi inkosi isono sini baba ngizovuma isono sokuthi bengwenyanya leyo fila Nazaretha ngingacabanga ukuthi yaphela ngaleso sikhathi khona namhlanje yasibeka phansi umoya inkosi ilanga lamalanga Nazaretha yabeka phansi umoya ithi ubungenyanya nje na yebo baba bengwenyanya iyabuza inkosi ukuthi ubungenyanya nje bengwezeni yini into obungenyanyela yona ebengikwenze yona kubuza inkosi uthi lo muntu cha awuzange wenze lutho kodwa nje kwavele kwafika ukuthi ngwenyanya Nazaretha ukhona kuzona zonke ukwaliwa sengathunga uthandaze ukuthi sengathunga ngeyaliwe kanjalo ngoba mawaliwe kanjalo Nazaretha masenkosini noma lukhuluma unyazi Lwezulu lukhuluma luthunywe ezulwini kodwa wena uliphikisa ngenyama semhlabeni sengathi Nazaretha uma silapha uNkulunkulu angangena kuthina simbone uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angathi noma mhlawumbe abantu kanti uNkulunkulu ufanele noma zandize phezulu kwabo babone uNkulunkulu angathi noma ukhona umuntu osadidekile ngonyazi ukuthi unyazi loNkulunkulu kodwa besinaye la ngelinye ilanga Nazaretha bangisemsebenzini khona indoda isizwe kwamthiyane imfundisi yaseYoni sathi mvamise ukuqonda nalesizwa siqonda siyefika khona lapha evangelini uma sifika evangelini lesizwa ithando kusahlulela thina Nazaretha semhleni isahlulela lesizwe ithi hayi mina nathi uNkulunkulu nanahamba naye le emzinyathi ngithi mina mthiyane
Ngempela nguShembe manazala akalwe uyayilwela. Lo mshembe kwamhlupha kangakanani ucabanga ukuthi uyosuka mhlambe noma afumbathe isibhakala cha ngeke kodwa uzoyilwela. Uma lesiza kwamthiyana manazala uma isilele ebusuku ithi ayibona ayikazi ingene ngisho phakame. Kodwa ithi ayibona isa ngasebheka usulu ithema isa ngasebheka usulu yayisiyadika yangena ephakameni nje yafika kumumqalo wendlela. Manazaleta angazi ngoba ngemlomo yethu siyasho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kodwa mawusususa umphika futhi usuke kwenzeka. Ngoba siyasho ngemlomo yethu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Mawusukusa umphika kusuke kwenzeka. Baningi abantu manazaleta baliwe ezulwini. Uyabona njengoba zingaka izitho zonyazi. Abantu abangafuni unyazi. Cha akaqali ngonyazi. Yinto yalapha ekhaya. Umuntu vele umsuke nje into ungazi ukuthi ungenwe yini. Imsuke nje into futhi uyibona ukuthi lethi imphethe ngempela uyisebenzisa. Imsuke nje into ungazi ukuthi kwenze njani ngoba uyabona kufana nomuntu manazaleta amasenkosini. Angibusho lokho. Uyabona khona umuntu ohlulwa umzi wakube ekhaya. Afike lapha esonto labe isethenje esikhulu. Kanti uyamehlula umuzi ekhaya. Jehova abantu bemile phansi kodwa bemi nomqalo wendlela uthi ngabuza ukuthi ubani lo kodwa hayi usungulwa leli bantu bemi ngaphansi uthi wasuka umsunguli webandla manazaleta wathi ungena kusho ukuthi angakholwa kusho mina wathi ungena endlini yesonto manazaleta ukuthi siyaqhuma uthi yaqhuma kodwa yangaqhuma lokho ukuthi idiliki ishonele uthi yaqhuma wena uma ubona mhlambe ihlabathi noma ingane zakhe indlu ngehlabathi uvele ukuthi ivithi kushone phansi uthi yadilika kanjalo uthi wasehlele umnini uthi waseqhuma amanzi anukayo kulendlu uthi waseqhuma wasethi hayi thina bosheba isafanele uthi wasehlele uthi wathi amaseka wasejika khuluma ongakhola khuluma mina futhi phela niyazi ukuthi nikujwayele nokuphikisa nje inkonzo ukuthi awuseqamba mama into eyinonke nigudi ngaleyo nto kodwa ukwenza kahle akikho good kodwa ukuthi hayi ufika ngengeza lapho ayikho lento into eyilungeleyo uthi athama ijika inkosi umngane wendlela enyuka futhi wayebawushona phezulu kwalokhuzana kwakusikatshani wawushona phezulu kwakusikatshani uthi wathi asambe thina boshebe asihlali eyindaweni enjena wabuya ekseni wathi hayi ngema ngicela ngithathele wathi ngema ngicela ngithathele ngithina yini wathi hayi kade lokhu ngikhathaza ngithi nedukele kathi cha uNkulunkulu wenu lo onikhombe lapha uba mina mayibonke Nkosi Shembe uNkulunkulu wamaNazaretha amasenkosini Shembe uNkulunkulu wamaNazaretha
ngubani umshomali ngubani wasemabomveni. Nibabe nina ngoba niyakhohlwa. Izinto ezinhle niyayikhohlwa kodwa ezimbi kaniyikhohlwa. Nibabe nina ngoba niyakhohlwa. Ungubani manazaletha wasenkosini, ungubani manazaletha wasuka eze nasemabomveni wohlala emzini wasephakameni. Ngoba kuliwe iziphi ngakubo. Wabalekele kuphakameni. Nina bathi mnaphaza kangaka Shembe seyobalekela lapha kusasa. Wabalekele kuphakameni ungubani. Mayithethe ungubani emzini wasephakameni manazaletha wasekufika inokhuzana igijimi ezithi hayi impisi idambile emakhaya. Dangishenga ababuye bazobheka ukuthi akukho lutho olunakele uthi wayesehamba ngubani. Wayesehamba ngubani sezweni lakubo. Uthi wafika wavula endlini. Wavula endlini ngubani. Ehamba lomkakhe. Hey manazaletha amasenkosini. uNkulunkulu akasipho ukukholwa ibandla kwethu. Yasho njalo inyanga yezulu ngesinye isikhathi, yathi inyanga yezulu umuntu emayiselapho vele abe yikholwa kakhulu kanti awumlandele emuva. Lapha ahlala khona. Kodwa mayiselapho ekhaya yenze ikholo elikhulu kodwa umlandele emuva. Akaxovu yehlula. Akaxovu yehlula. Futhi ke manje sekukubi bakwethu. uNkulunkulu UNyazi Lwezulu sekukubi manje. Ngikhule mina ngazi ukuthi abantu besifazana abahlebayo. Ahleba amadoda namhlanje ayehlula. Akukhona ukuhleba kwabantu. Akukhona ukuhleba kwabantu. Ahleba amadoda namhlanje ayehlula amadoda. Abakhona kakhulu baze bawulala. Hamba ngetruck. Uhambe kutha zonke intombi lapha nje. Uthi uba mntombe nonondini wayintombi. Angisho ke uba mntombe. Utha bonke nondini. Kanti sethatha nomuntu ongasekho emhlabeni. Angithela uNkosi kumangedlula iJesu. Wamthatha umuntu wamthatha ngapha kodwa iphikelele ngapha kwaso.
Ngixwayisa wena njalo. Angikhulumi ngalo muntu. Uma imthatha uthi wahamba ecabanga egezile uthi truck wemise ndani uthi wezwa kushisa indlela isimanga etruckini. Wezwa kushisa indlela isimanga. Makushisa indlela isimanga etruckini. Uthi wathi awuvula amawindi njalo ngoba uvula amawindi. Nawe wavula wakhe amawindi. Awuvula amawindi. Uthi walivula uthi wakashisa indlela isimanga. Sevuli amawindi. Uthi wathi what uphindise lapho ngidaphe khona. Ya uma obuyayo ufuna sichaze truck eyilwelo ubani ufuna nje basichazele ukuthi kade eyilwelo ubani imphi makukhona nje obuyayo bamani kubani sevulile emzini wakhe nonkosikazi wakhe uvulele zezindlu uyasheka ukuthi yina ngasezisizwe asiye khona ntambama ya Balo wayesethi umuntu ayivula ithini vula uthi ngesikhathi ethi thina uthi bakithi ngingahleki manazana uthi bakithi ufa uthi abo dawo kodwa ngiboshoyile emsini sekhona ukube kuvele kwabona konke ngayeka uthi ngase ngivuka ngiyosinga emnyango vela ke ifuna ingaka uthi ngase ngijikela ngapha ewindini uthi ngafuka ngathi nyaluka ifuna ingaka uthi ngase ngijikela kulele ngathi uthi ngavela ngabona hayi lugeqiwe Shembe uNkulunkulu mana amen noma singane zona noma sibe namacala sehluleke nakukholwa kodwa Shembe uNkulunkulu amen Shembe uNkulunkulu mana amen uthi manazala thama kankosini uthi ngase kufusuka sikazi ngazivuka sekubhedile uthi wathi uyabuza unkosikazi yabazinzi hey ukho ya homa uthi ngathi
namanazareth ngisho umuntu egula agulele ethempelini asekhona amanazareth kanjani usazela funa usizo athi konje umuphi udokotela onamandla ya uma Shembe into ngokumnazaletha kuke ngoba abantu namhlanje ngisho bephuma etabeni nazaletha ukuhlonishwa hayi uhambo lapho kwangawula ethekini ngoba uphuma etabeni ayenziwa lonto kuleli bali uzenzela into oyithandayo amen nazaletha mawusuhlukane nomhlangano uyawuphumula ufa ke sibaba amen angazi laba bantu bese ngathi mhlawumbe bagqokele igebengu nami ngana igqokele igebengu kuthiwa nazi igebengu sapha ku-23 kubheda siphuma ku-23 sayi sangene endlini ngengubo ngoba wawenzela ukuthi hayi angambulele bonke bulala iNazaretha uthi kubalela amamezisi lathi gqoka umNazaretha uthi nangampela ungubani uthi ngawo uthi ngathanda ngamacela unkosikazi gqoka umNazaretha uthi la ngawugqoka hey simangaliso lesi amen hey ndaba kaShembe futhi ushiphinda kaShembe uhlupha isono uhlupha isono maNazaretha uhlupha izondo uhlupha inhlebo hey uNkulunkulu mangisiqedele inhlebo kuleli batha akusizile ngoba hayi kuyafana akukho phela lokunyamaza kuyayifanela ngisho khona la kuyayifanela akuhlethwa kwini ya uma uthi ngaqala uthi lathi thatha ubhoko hey madoda thatha ubhoko uthi ngaphatha ubhoko uthi ngathi mase ngiphethe ubhoko lathi siphuma mezisonto amen amen ya uthi ngibakhe bayosho nezansi
Ngibona ishaqe ngqongqo. Uyabuma. Base behambe bethunga uNgubane laba bantu lapha ngakhona. Bathunga uNgubane ngempela bamthola. Esengenise kwamakhelwane komunye umuzi. Uthi bathe mabefika abadala. Sizovuma. uNkulunkulu wakho umkhonza. Amen. Uyashiwo nje ngimi nakuwe ngoba phela sizindaba. Khathi sokuthandaza unaso. Kunesikhathi sokuthi konke sibanibani ngamgudlula kanjani. Ngisuse kanjani naleso sikhathi. Uphelele isikhathi sokukhola. Isikhathi sokukhola unaso. Uthi ngempela manazaleta abafika abantu bathi hayi uNkulunkulu wakho umkhonza. Bathi hey siphelile induku asazi besishawa. Yokubuza bona sifanele besishawe ngiside ngibulwa ngenduku mayibonge Nkosi. Amen. Hayi manazaleta. Akusedlula ukukholwa. Kodwa uShembe uyinkosi. Amen. UNyazi luyinkosi. Amen. Yazi Lwezulu ngoMashi sake sabizwa lapha eqala kabusha ejele lasePangeni kwathiwa sizokwenza inkonzo wayikhona na uNgoma nanga phakamisa isandla sasenayo noba nomfundisi umthiyane sasenayo mina ngibazi abafundisi abenyanyana kanti yini kanti Awu. Sahamba saye eqala kabusha. Safika sathandaza. Sathe sizeluleke iboshwa. Shembe uNkulunkulu uNyazi lona wathathi kancane. Amen. Inkinga nje nawe. Lungisa inkinga basodala bazala bathi lungisa inkinga inawo mzalwana lungisa inhliziyo yakho. Sathandaza sehlukana kwakuhle. Sathi siyaziluleka singakahlukani. Seluleka iboshwa sathi niyabona ke njengoba nisoliwe. Ningayiphathi mhlaba nje. Ziphatheni kahle. Kuze neyigwebo zenu zinqiphe ngoba uma uyiphatha mhlaba sophula isigwebo sakho. Angafika noma bahambeni madoda nemiyoko nabamisa umntwethu angafika noma sakhe masiphuma zavela iboshwa zonke zathi ngubudingi kanti moshiya zeyiningela sisho zathi thathathi number yami ngayineka hey uNyazi Lwezulu madoda kithi ayikhona lonkulunkulu samba naye hayi uyabona ngeke ngizibona umntombela uNkulunkulu wangempela aswe kahlali suka kahlali manazaleta amashana hey sathi kwangolo sithathu kwawolosini kwamntombe kwamenu uyakhumbuza kwangolosini kwangolosini kwawolosithathu kwayisabatha kwayisona ngomsombuluko bafika uNyazi Lwathuthula yonke lento ejela nathatha najijela lapha.
Baphuma bonke abantu ababelapho bangifonela bangitshela bathi Ngema uNkulunkulu mkhulu uyazithanda zethu sesiphumile izwe umfethu ubhekela abantu ayibongo ufuna-ke kanti wena inkinga yakho wena yini wazi wanamapulana angaka yini inkinga yakho wanamapulana angaka wena inkinga yakho wathi inkinga yakho awushele kahle mhlawumbe ngenzela mhlawumbe siyadonga sasa mithi mina Nazaretha amahle Nkosi makukhona inkinga wena oyibonayo dedela mina ngedlule engakaboni inkinga amen landela UNyazi mayibonge Nkosi amen sengikhuluma lo msebenzi uyagcina Nkosi yamakhosi yazi umsebenzi ngikhuluma lo msebenzi shebo yemali yazi wesi Inkosi Nazaretha amahle Nkosini isesesibili sesibili kuhamba umuntu uyovuma amini uyocela abantwana enkosini uyafika enkosini uthi baba ngizocela abantwana lokhu ngashada abantwana bathole wesilisa iyabuza inkosi ukuthi iyambuza ubathola abantwana thina uthi wenzani ngesikhathi sakho landela uNkulunkulu Nazaretha amen wenzani ngesikhathi sakho uthi baba angazi ethi inkosi awukahle uyakhumbula wena ukuthi wena ubulala nezilwane wena ubulala nezilwane awusekhumbula ukuthi baba ngiyakhumbula ngisewumfana ngangenza ithi lonto uNkulunkulu ubambele lokho kumntwana umntwana wena ubulala nezilwane uNkulunkulu angadalanga ukubulala nazo zilale nomuntu ithi inkosi yaManazaretha sengagcina Nazaretha ithi inkosi Nazaretha ithi yazi ukuthi uyosiqeda ngani lesono sakho uthi cha baba ithi inkosi yabona-ke hamba unalithatha uthi baba mina unamshumayeli uthi baba mina ithi inkosi hamba uyokumshumayeli wakho ufike uvumele isono uma usivuma lesono ungasivumi ninobabili ungasivumi wovele uphakame endlini ka-23 bekhona uvele usivume uvele uphakame endlini uvele usivume ithi ke inkosi ungaphatheki kabi lesikhathi usivuma bayehleka bayehleka abanye behleka lokho kanti sesiyogezwa ukuthi sithathwa yibona kunjalo yaphakama endlini ka-23 yavela vumisa bavele bafa abantu insini endlini babona isilimo bavele bafa abantu endlini insini wayesehlala phansi mayisaqedile ukuya-23 uyahamba uyenkosini yasephakameni Nazaretha uyafika ukuthi baba ngisivumile isono ithi benze njani uthi baba bahleki ngawo sikubonayo ma uzawuthi ungahleki esontweni la ekhaya mathwenya ahlekwa esontweni la ekhaya hayi Nazaretha ngithe sengizogcina kodwa angikhulume lokho kugcina elinye ilanga Nazaretha amahle enkosini emzini wasephakameni Nazaretha inkosazana ilele ebusuku Nazaretha mayilele inkosazana ebusuku ithi umuntu uchitha ibhikini isikhathi eside ayinqamuki lezi ibhikini uchitha ibhikini ngaphandle kwedokotela uchitha ibhikini umuntu uchitha ibhikini
ilokhuzana inkosazana ilalele yazi yavuka yaphaphama yavuka ekuseni yavuka yathandaza yavuka ngakusasa yaye enkosini yafika ethi baba ngithengilele esuku baba ngiphuphe ngizwa kukhona umuntu ophethe ibhikili ngaphandle ithi inkosi hayi mntanami ongezona ibhikili uzomemeza manje umdluli kube sengathi umdluli ngoba eyisuselo ongokwakathanda hayi bengezona ibhikili mntanami bekumnikelo wakho waliwe ezulwini wena uyawulandela umnikelo ngenhliziyo ufike ubeke eceleni usubuyisana kuwe uzothanda kanga uyabona nje kuzothi kuvalwa manje akhulume kusasa manje kuzothi kuvalwa manje sothi singakaphumi nje isihlalo sebeyaphuma abantu hayi ngcono khona abanye Nkosi yamakhosi Thixo nyazi Lwezulu uNkulunkulu Nkosi ibanga kimi Nkosi noma umhlaba ungavumi nese lingavumi kodwa ngiyacela ukuthi shango engcwele ngasuke ephikweni lakho nyazi Lwezulu umsebenzi mkhulu Nkosi ukuthi sisebenze Siyabonga amazona lesophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nama-30 130 sizocela uMshumayeli uNgidi waseNjabuleni asole isihlabelelo inkosi izimbusisi.